chingchi weekly raw na clear tu zong te che bai vek kule tunkar chunga chingchi tanchin langsar zo te clearin ilongai thangu apuang tu Michael Lalnun puya HNVT department chingchi patanga kan thudun danin me ni som khatotan ni khan voksileng ninga yarin abangin vokthi report pakhatan dunga hemini ve khian vok dam no pakhat sikai arin helzinga mi red test a positive in PCR ma confirm le anga awangin aizola sample an thona he tu kan bot sei lai hen sample result kan shaman talo ani HNVT department chingchi pa thok doctor le staff te chuan voksileng chungchanga department a thok tu te toy om tu le mun dang atanga voksa lo turin khodlak mi puite min ngen ani tunkar thole ni sopani ka international nurses day ania international nurses day polian chingchi dom toina chumadar songmatanga chunudar khatinkar chung BP le blood sugar adopiang datan athonin ante sakani international nurses day hi Florence Nightingale pian champorin kumtin me ni sompania mantinania India rama chuan henia hian president in nurse thok thabik tan hena choi mona sang ber hlan thina kumin sang ni somni paruka po hian Mizoram atagin health worker pilal en thangin namte chuan New Delhi he award do pui takhi adong ani Train Nurses Association of India Mizoram State Branch te point aizol dor pui multi-purpose hall aro pui takin he huni an mang thin ani nurse te ni hian tu pui anaya our nurses our future empower nurses save life ti ania chu kan nurse te kan naktuk nunchan himnan thuam chakro ti ani ni som pathum tunkar ni laini khan Central Board of School Education CBSE chuan HSSLC result ti chuakin Sainik School chip te 100% a passin Sainik School chip atar hian zilai somthum pasarin exam bi an baya zilai somthum parukte distinction sona passin first division a pakhat a pass bok hemi baka hian top 3 alang Rosan Kumar Krishamdin Sangale Abhishek Kesari te Sainik School chip atanga zilai te vek anni tunkar chunghan veng ban chuai me te chuan an veng chunga central wai me kumpon ruilo do an bo zui nakal zela ruilo tumeng mozat an man veng ban chuai me te hian ruilo an man nei tu te hi information kaltanga an pon thin baka veng chun chanjin bu an chuat thin bok ani Mizoram Public Service Commission in October ni khatatanga ni ruksam ni som ni panga a junior grade of Mizoram Engineering Service combined examination sang ni som ni panga abuat seile me ni li tanga som pathum sang ni som ni proka personal interview anai manga junior grade of Mizoram Engineering Service Department pathuma thoktu Public Works Department Power and Electricity Department le Public Health Engineering Department Government of Mizoram atana roi tura pural shet piason of thang hilawale chingchi vengai chu Power and Electricity Department Government of Mizoram thoktu ni tling me ni som panga zirto mi jing daru khan India rampuma tuial thei petrol le diesel man ti sanani Indian Oil Corporation Limited in red thar asiamangin petrol liter khat cheng za le pakhat le paisa somkwa pakhat le diesel liter khat cheng somkwa le paisa somnga pakku ani to dona tuial thei man sana hi ama ain petrol liter khat cheng hi le paisa somkwa paruk le diesel cheng hi le paisa somlet pan ni in asang ani Mizoram a pot tuial thei man sang hi man tan ngal an awangin Esther filling station chingchi po in red thar hi manghalin petrol liter khat cheng za pan hi le paisa somnga pan ni diesel liter khat cheng somkwa pakhat le paisa somli pakhat ani yang Mizoram puma pa munam huna zirin tuial theiman hi adang lam set thlom ani meni sompre thotan ni atan tour MLA Cup Inter-Village Football Tournament se chief sport complex a khiltura chingchi VC team 10 an match ma saber ni sompko thole ni chomadar sompakhat le chanwia Tenzo South VC team 10 an khelang chingchi VC team te hian in bua seina hun nei tlem hlema se champion ngai tura in bua sei thu report kan dong Ole tuna hian kan huang hian chingchi VC team manager komna toite kan nei dona ama introduction te nei pin chingchi VC team te input seina te tha ti yang khan minan se athange Ole kalome amin chu mal som tima aria hey chingchi VC team te yang angin kana in buat sai chawani ni som pariat nei ni som pariat thotan ka le thotan hian Chief District Football Tournament Pashan Turin kan thei to pin kana in buat sai chawani
kananin din chodana hi singchi veng run branch way meten he tournament a hian telve anon dila chu VC ten ngai tuin tikhan VC singchi VC a hian way branch pa hi kan omangin a way me ang zong ati khan til boy thak ani dalai a VC khatni na a VC team hi din ni mai sela ti chuan veng run le veng lai hi in fin khomin hian players te selection na inei mai ang tiin tikhan kanan din chawani a ti chuan coach te pawh kan han la a kan coach pu lai chuan ani a ti hian anin kan somna te min ti lo tin saka thei to pin hei kan team te players te min boi puya ti chuan thei angin ke ni a managing board lam phang chuan jing lam phang training man ele in tu te an dai ting te thei ang kan in pe a thei to kan chuwa ti chuan rang le na ru na te game te pawh nein zana te pawh an riaka ti chuan jing le tlai a training te kan neya ti chuan kan thei anga thei to pin hei players te pawh thane man ngaya he tournament a hian champion ngai turin thei to kan chu ani e ole hei tun a hian kan ma a hian hei kan hmongin chingchi VC team coach UFC lai chon oma ding meka kom na hun toy te ka han lenga I ama sa in salai te chibele I chingchi VC team te hi MLA Cup Inter Village Football Tournament Championship om tura hian eng tika teng nge in buat sai chan hun tikam sil thayem ya kan khuai na zirlo ba ka hian ground hi a zirlo hai tuna chuanin kan VC ten ma mi lakwina zara ten han norma ma ni thum matang kan tana me ni thum matangin a feel zat ve angvel ba khi feel hi thalo vai in buat sai na har ang ran khot me mara chu kan thak ang tokin te tokin kan in buat sai ve ni thum matang ni chu kan tang ole alom me ani le engtin nge in buat sai dan tlang puising le tlaya in practice me nge kha in buat sai dan tlang pu kam han chile thayem jing ma hian training dar nga le chang hia kan trana daria ta kan chola kan banga taila ma hian darli atanga kho en chung chu ni mai ho chu tiang chu kan in buat sa ole ani kana chin khan mane jar khan kom to khata khan chingchi VC te atang mo khatang pui te tanga na ne na lom thu han sei to nang chi te kha om chon han sei sak le la kan sei du chu ai kan VC te oi me po ni sela min ngai sak ai men ya sum kan ta kan seng thalai te tan tu na po hianin kan du chu tiang khatiang chu kan ti ang chi min ngai to sak zung sunga chu tiang ang village council kan han nei te lo mun kha te thalai tiang ni te tan chu kan soi do tin a khotlang me pui po hian min ngai kan pu ya men ya du tu samin training na hun nei lo mai la kun tu ma hi chuanin an mi support na zara hei tum takun kan hankal thaya zalen takin ti mela lim takin kan han hung thaya hi alo mum ka tikop ne veng lai mi pui ta chunga te village council chunga po lom thu in fiam mi tai o po in kan soi ni chu alom me ani le hei me di som pare tangin tan ani be to na chingchi mi pui te ngien na mo som lang chi te kha in ei tu chon han sei sak le lok la tom nan ni ei kan khel tur ka hi tum hi an dei na sakop me khodang po coach te la in bo sai ve na sakoma ISL player te po kan hunwal don ani I league player mai ni lo ISL player te po kan hudon hloma ke ni helaya chuan experience nei lu tuklo no pang rol te po kan tum ma chon kan in form del hak dona imara chu champion ngai chu kan tumanga engdin huna po lo ding ni la ke to pam support tu ten kan chak emo chak lo emo lo ni po ni sela khotang mi pui tena to pam support chung chung zel turin kan ngen dua ma kan som dang te ka ngai tu hianin ka bak eng tak ching chi thiam kan nei nin ka te alo mum ka te ngai tu na po han ti ila
technical training hi kan lo nei ngai lo wa chu hei dik tak chuanin ni som pare chunga kara hi chuanin thil zong hi a thiam hman lo ni mara chu an game flow chim ta po hi dang ve an to hi lo mum ka te tun hi kan in bo sai na hun ni sela next sa ta po kan na ti chozel the chuanin pa ba ke tak kan nei don ka ria chu min support zel turin kan so mani he tournament a hian champion team in cheng singa an dong anga semi-finalist team ten cheng sanga an dong don ani ni som paruk tun kar enrini khan advisor to CM puti BC level chung an chingchi pa sani school 10 founders day an lomna chu kholian ni na man pui Sarkar lai Ministry of Defence Noya Kalpui Mek Science School Ching Chief te chuan 10 founder dai mangin he huni advisor to CM puti BC level chung a chuan kholian ni a man puin zilai cadets ti tha te ne na loman asembok kholian ni a he program han pui tu puti BC level chung advisor to CM finance and planning chuan Science School Ching Chief 10 and school din tan ni voi somna 10 founder day an thleng chu alom pui thu so in Science School and call tu tele cadets tele nu le pa kal khom te chu 10 founder day chibai abuka Central Sarkar School thata kazinomek zilai cadets te chuan an mani afin na le huai sen na zong nen bai tu le mani in thunun na wong chunga thata ka si chuak thau turin a fui ba ka zilai cadets nu le pa te po an fa te ta na thei top chopui zel tura fuin tun CBSE academic session liam ta science school atanga subject sang zilai ti tha ne na choi moina alan ngal bok ani he huna in science school ching chief principal kolne somya berta dar chuan sombik tele zilai nu le pa kal khom telom na thu so in sang ni somni panga tanga sang ni somni prok chunga science school chetvel na annual report lang pui apea science school zilai cadets te attain culture program na special item munom le ngainom tak thi raw ani ba ka science school ching chief 10 founder day polin cake zai na hun lim tak man ha ani bok Science School Ching Chief Vice Principal Lieutenant Colonel Kartik Shut chuan lom thu so in program hi akhar ani Ching Chief Science School 10 founder day Polian Arts and Crafts Science Stream lam hoi exception ro pui tak bot sai ani bok Science School hi meni sompani sang ni sompasari khan khatila chief ni sarpul thanhol an honga tuna hian zilla jathum chuang set omin he school a hian pol rukatanga sompani thleng zirna omin atira chon mi patan chau du thein in kum sang ni somparet khan India rama Science School zong zinga amasaber ni hial turin mai chia an lutana si ja zila som chu mai chetan reserve anita ani Science School Ching Chi Palu Turian Pol Rukle Pol Kwa Chawa Lutan Nahun entry point Oma Science School Ching Chi Palu Turta hian All India Science School Entrance Examination an paltang angai bok Science School Ching Chi Pa hian National Defence Academy sipai officer ni turin taksa le ru an soi thina military discipline hun von dikte mani inthunun na tele rin tlak ni an zirti thin India rampum wa pa zirna CBSE an zuya bot exam apo anti thathaile tunai thina smart classroom hangin zirtin an peya science le computer lab chang tung tak an nei library chang tung tak le munwam tak an nei bok tak sasel na le infirm na physical training jingtin pret le exercise ba ka football basketball volleyball le infirm na dang sang khelna mun thatak an neya state le national level thlengin an ve chuak thin ani midang suai dan le suai tu thani dan an zirtirin English le Hindi thiam turin na satakin an buat saya mi ma wai taka din dan an thiam phathin co-curricular activities lamte zaite le debate na hun thatak an siam sak thin bok ani khati song kha tunkar ching chip chanchin langsar zo kan thli thau te chu ania kar le a hun ngai a min lo thli le thau don ya